Times online thong chim nak in Ganidan than na tujan thong grak chimding mi hi September kulin hi zan lai simalam palit yang kan thai kho tok thong nak san halai in thong hi deng le menung thong hra rang lot nak than tang chu chungkhar pathum in menung kul leret lang ni khwan kha chang September kul lakhat than tlanga ka dau na afa nu in khwami chu an zam di atu hi chungkhar pathum in COVID-19 mi zo pan hi ta menung kul leret lang ni khwan kha chang pia kan thai khwang hak I atang mi chungkhar na hi Reverend Dr. John Nawang le achungkhar ngakta an zo khat mi na he menung pukul pi kiltang ni chiu nu le fa pa pathum even rin chan a te chung le nu thloi chia siama tuijin in khat an I menung pangan si an di lak a menung kul ret lang ni khwan ha changpia kan thei hi khong ha chungkhar pathum na hi pathian mi fa mi phun le ram cha a rul ul in thla asam peng min si an chungkhar jew chunga thantlang khwapi kan ilom pathian ni umpi ko na se thantlang khwa pathian ni kan hum him pya ko se tia puram khar ni chim thantlang khwa chu ram abui hlana in thong khat le zariat lengkai an si menung thong hra lengkai deu an raksi September kul lakhat yanga chungkhar pathum in menung kul leret langni khwan nga changtia kan thei akhale thantlang puichim nak torpi chan a CDF mindat ni ase sirol ka panhi an tha na hliam mi an tam September hei kwa lewa CDF mindat ni ase sirol ka panhi an tha na a hliam mi an tam hakhale thantlang ni an torpi chan a kan ka min ha si tia chathan an chwa hi mindat ka chunga hun khormi ase sirol kap kha CDF mindat ni an ka min ha si hakhale thantlang ni puichim an tan mi torpi chan a lerul in kan ka min ha si tian than mindat razam thongruk tluk ti rol har in an September kulen hi materialo chawmi mindat a khomi razam na chu ria cho kophorna ase sirol kap ni MP ronga aidin ding ti rol har ngai in tia thai si atu hi aidin ding le si ai kan herbik ase sirol kap ni kophornak lam an phi mindat khopong khote a ase sirol kap ni phachang tun sanhi an rak tho pyak chang na atu hi razam zo khan tu committee kan sin a phachang tun somthum rang lang atang razam tan deu chu phongwoi le ti zik an ha in kan chang tia razam zo khan tu committee in menung pakhat ni chim atu leo mindat razam hi menung thong ruk rang si chatuak somnga hi kumhratang hakchian si tia mizamani atial Myanmar Democracy Committee a chair in President Biden le UN Secretary General Antonio Guterres ni UN a chim September kulen hi avisam silawi ruknak UN General Assembly bachim nak a US President Joe Biden le UN Secretary General Antonio Guterres ni Myanmar Democracy Committee a chair in anchim Myanmar Democracy mu kho nak ding dei na kho nak ding Nushin Jowo Kong le ning chang an iuk kho nak dinga mizapi cho chak nak hi kan chol han ding appeal solo in ni hin tiang thakte in kan dir pi tia UN Secretary General ni achim Malaysia hin democracy chan adong chang tia than ding in ngai na kha ning chang lo in amhang tu na ni an izam peng hi apal democracy chu khoi ka hma pawa nyama tamzonga khoi ka hma pawa zikno aim hor da tu phu Nushin Jowo arum beng tu media ran twan tu leram dei na a chol chang min ha ti in mai swanga rol adau chama mian cham tia President Joe Biden ni chim to the UN General Assembly a SAC pu meeting kai nak nol angai lo an yu chi in u jo mu thun lam Myanmar ram IO in akai tia thai si timosu ka dau na a SAC ro kap manung balin thi September kul lakhat lewa kaya ram kul timosu peng sampia mengruk khwa as SAC ro kap le korani rakap kom KA KNDF le korani Jesus Volunteer Fighters nakanak as SAC kap manung balin thi sampia poruk mal khwa a hin khwami in a SAC kapul mun ang khwar kan lu no na ka do na hi win hi tiang si as SAC kap le in manung balin thi kama le a hlemien lo tia korani GS Volunteer Fighters phuni anchim tia khatip media ni atel tuzan tha ka Times online thongchim na hi vial in kangor ri lai angai tun di laksonga kan ilom COVID-19 rai in sase rakut in sase nanzate himbom chawramo